Ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama umzothola ngalekha sabatha wazi man DJ Ponyapo insizwa ehlengina zonke insizwa eningizimu Afrika bathi umfuka sikhophodi lakhe lamasonke intombathatha badotsele empahleni umphedlemane umama omkhulu kwisigaqa zibhodongo ongaphansi ongaphezulu uthi linakho likhanda ngoba zonke intombi zilikundile hande mande yacithi mava cithi umshololo untombi zimbili engekanqathi yaseClermont anoboni namajuba amabili eshayi ngomaphathi oteba ezulu unomakofukofu umkhonto duwene ibindi ngithi umilo lapho wafa mina sekunjalo kwi-Aheko TV sinodokotela ke uDr Fola khona la ngaphakathi kwi-Aheko TV kulula ke nje ukuthi na ungene usubscribe bese ube yingxenye kuyalomndeni wethu dokotela angivele ngikubingelele ngikwamukele kwi-Aheko TV. Ngiyabingelela mkhulu, ngiyabingelela shema. Yazi yangithokozisa indaba yokuthi sinodokotela osebenzela eCapetown okhona la kwi-Aheko TV uDr Fola abantu bamazi kanjani? Mangiqale ngibingelele kahle wena mkhulu. Abantu bonkana nje jikelele. Ya. Mina ngiuDr Fola osebenzela ngaseCapetown. Kodwa impande zami ngokuzalwa ezaseMontfrere kwaBhaca. Ngokusebenza ngisedanuni under iMilan team. Oh, ishothi la khona unesigodlo uyayihlalela ekhaya abantu befike bezolashwa kulokho abasuke begula kukona nje alukho usuku othi wena cha abangafika abantu ngalo. No mkhulu, abantu lapha kumina bafike la kuma endlini kwami yabona isigodlo silikhona kwami egcekeni yabona lapho ngisebenzela khona kusedanuni ko28. Abantu bonke bayangifuna kuizi ukuthi ngithole mangaba ungifuna ngiyakhona ukuthi ngikusendele ama location ngifike yebo. Okay, into soyenza imininingwane soyikhipha vele ngasekugcineni ukuze kube lula yonke into ethinta uDr Fola soyikhipha mbukeli lapha ekhaya okulula ke nje dokotela ngifuna sibheke ekutheleni ukuthi ukwelapha kwakho ngoba kuba nezimpande ezithile zokwelapha abantu ngifuna ukubheka ekutheni ukuthi ukulapha kwakho kwaqala kanjani ekutheni ukuthi uze ulaphe nokuthi isikhwama sibe nazo lezi impande ezikhona esikhwameni ngoba phela isikhwama sikhula kancane size impela sidlondlobale siyaphezulu ngifuna ukubuka la ekuqaleni kwakho ukuthi uyibone ukuthi uyinyanga waqala kanjani ekutheni ukuthi uqale ukwelapha. Ya mkhulu, mina angeke ngiqambise abantu amanga yabona uqala kwami ukwelapha kahle ngilaphe kanjani bengikade ngisebenza umlungu isikhathi esiningi yebo ukuthi umsebenzi wokwelapha abantu umsebenzi wasekhaya ya lapho ngizalwa khona umkhulu wami wayenyanga umama wami ozala mina wayelapha abantu ethwasile ke nezisangoma yabona manje into yenzakalayo mina ngizange ngikulandelele lokho ukuthi umuthi bengikade ngikwazi vele ukuthi into yasekhaya nami ngiyasebenza ngiyakhanda ngiyagcoba ngithini mara bengayazi ukuthi ngesinye isikhathi ngagcina nami ngifika la uyabona manje into yenzakalile ngithe ngisemsebenzini ubone ukuthi manje ngihlukumezeka mangibona abantu bangixolela abalaleli ngokuthi manje ngiphambuka kancane mina ngijwayele isiXhosa mara ke sengingenile ngesulu akusenonkinga ekhaya lekho manje okwenzakalayo ngithe mangimane ngibona abantu ukuthi lo muntu oseduze nami onenkinga uyabona ngibona ukuthi lenkinga lena incane for mina ngayilapha ngimsize ibe ukoliki wami emsebenzini manje ngibasiza mina ngiyozikhandela imithi ngimsize uthi uma ubheka uthola ukuthi lo muntu ngimsiza angifuni no cent wakhe ngiyazenzela yonke manje abantu mamane befika bancoma babonga manje bebonga lo msebenzi omane ngibenzela wona yaqhubeka lana nami ngokuthi ngiyabheka endlini hawu sengibona naku senginesigodlo musi lana imithi iyayikhula kancane khona lapha endlini abantu bayangena ngithe ngibona kusho ukuthi abantu omunye utshela omunye ikhule kanjalo ke into yami yokwelapha then ngithe mase ngiyibona ukuthi hayi lento sekuyiyona lana ngabona ukuthi ithinke ngiyofika ekhaya ke ngoba ngizala khona emagcekeni ngiyibike le ndaba ukuthi kunento ekanje hayi ke amakhehle wasekhaya azamile ukuyihlanganisa ngokosiko lakhona ukuthi lento mabanginikeze umsebenzi ngiyawuphila ngiyawenza banginikeza lesikhwama ngithe ngihlangane nabanye abantu abakhona ukubona nangowamoya bayithola ukuthi cha lento lena yinto kamkhulu wami uye lo nginikezayo ukuze ngabe ngiphilisa abantu ngolhlobo uyabo just ke ubone lana ukuthi ezinye izinto manje uyekelela kancane but
usho ukuthi lento iyaphila hayi nami ngathi mangide ngiphume ngeke ngihlangane namadoda wangempela azotsho ukuthi angibeke emgaqweni street hayi ke nami sengide ngabe ngilapha ngikhona manje abantu sebeyangazi futhi ngasho ngithi nje magumbomani omhlaba abantu sebeyangazi ngoba i-calls ziyangena zisuka kuphi befuna usizo lwami abantu ngibanika ama-direction la. Okay, ake ngibheke la le ethinta kakhulukazi ekutheni ukuthi lento ikhule kanjani yazi yafika la ikhona njengamanje. Ngifuna ukubheka ekutheni ukuthi kukhona abantu engaphathwa mhlawumbe into ethile kodwa ukwelashwa kwayo kungefani nokomunye. Yabona nje ake ngilinganisa isibhobo sokuthi unesibhobo esinye isibhobo ngithi kuya kube uthola ukuthi ulokhu ephathwa yibala yisibhobo kanti into ezinkulumo mhlawumbe zasekhaya. Ngifuna ukuya lapha ongeke uthi uzomkhothisa kuphela. Ngifuna ukubheka la ekutheni umuntu ofikayo uyakwazi ukumhlolela ubona inkinga noma into oyenzayo wena ufika umuntu ethi ngiphethe ukuthi mase uyamelapha. Mina mkhulu ngeke ngiqambela amanga into yokuthi umuntu ngimhlole ayikakafiki kumina. Into yokuhlola umuntu mina ngayibiza ngogedla kahle ugedla uma ufika ungitshela inkinga yakho mina ngidila ngaliyo nkinga kangoba abantu mayifika sometimes lapha kumendlini ngiyambuza ukuthi uyile ukuyohlola yini ngoba la ekhaya sihloli. Uyabona umuntu angitshela ukuthi hayi ngiyile ekuhloleni bathini angitshela ukuthi bathi ngizokwenzela isibonelo ngokuthi umuntu angitshela ukuthi uthole ukuthi lapha ya unesilwane. Uyabona makathola ukuthi umuntu unesilwane mina ngiyafuna ukuyilandela ukuthi wena uye waqinisekisa kangakanani ukuthi lesi silwane uhlobo lunosilwane ngoba isilwane asihlobo luyi-1. Uyabona abanye abantu bayadidiseka isilwane asilatshwa ngendlela efanayo. Uyabona ngoba esinye kuze kuyogcina ezibhokini. Yabona once umuntu ke manje wangitshela konke ngabucacelwa mina okay lo muntu kanje. Uyabona sengiyazi ukuthi kumele ngiqale phi ngiyogcina phi. Uyabona and lo msebenzi lowo angidoubt ngiyawulungisa. Kubantu ke lapha okuthiwa uthola ukuthi unemoya uzwa kuthiwa unemimoya. Ngifuna ukuya lapha ngoba kukhona idlozi khona izithunywa ezisetshenzwa ngamanzi nokugezwa. Ngifuna ukuya lapho ekutheni ukuthi impande umuntu kanjalo uyakhona yini nakhona ekutheni ukuthi uwazi ukuthi uzoqondanisa kanjani ukuthi leyo nto kube iyona nje ngqo ngoba khathele ukuzwa ekutheni ukuthi umuntu ufike wayothwasa wabuya wangasebenza waphinde omunye wahamba wayothwasa waphinde futhi wabuya wangasebenza omunye wenzelwa ngendlela ethile yangasebenza. Ngifuna ukubheka la ekutheni ukuthi uqiniseka ekutheni ukuthi leyo nto impande yakhona ile lo imlosi efanele edla ukhamba layo noma ikhamba legobongo noma ukhamba lokwethwasa. Ngifuna ukubheka lapha ekutheni ukuthi uqinisekisa kanjani ekutheni ukuthi leyo nto injalo. Mkhulu uyabona umuntu mayine inkinga ezifana nalezo njengoba mina ngiwumuntu ongasuyisangoma angithwasile ngisho kanjalo angithwasile njengoba ngingathwasile nje mawufika wena uthwasile uyalazi udaba lakho angisho ukuthi lihamba kanjani. Umelaphi wakho uyawudepend ukuthi ni ushe kanjani ukuze nifike lapho nifika khona. Manje mina sengithola ukuthi umsebenzi nje ngitshela ukuthi umsebenzi wakho uvalekile awuqhubeki ngalendlela. Mina sengiyazi ukuthi okay mawuvalekile umsebenzi umuntu wabalozi uzohlangana nokhamba ohlangene nabalozi. Uma ngaba umuntu nje ongayibeka kanjani umuntu izohlukahlukene indlela zendlela abantu abangena ngayo ekuthwaseni. Uyabona ngizobheka kulo nkinga leyo obhekene nayo bese ngikhona ukuthi ngikulungisela yona leyo nkinga leyo. Ukulungisa amakhamba izindlela ngendlela zokuthi umuntu umfake emqondise endleleni efanele abheke kuyona. Kodwa ke ngiyakhona ukuthi ngikwenze lokho mara angeke ngiqambisa amanga ngithi into engayenzi ngiyayenza engiyenzayo ngiyenza mangaba ngiyayenza finish. Ukulungisa umuntu nokuthi ngimphakamisele umsebenzi wakhe lo wasendlozini ngiyakhona ukwenza lokho. Abafuna ukulanda into yokuphila yokuthi umsebenzi uqhubeka uye phambili kakhulukazi mhlawumbe unebhizinisi omunye mhlawumbe unabantu uyasebenza uyakwazi ukuthi umenzele leyo nto yokuphila nokuthi umsebenzi phakame. Lo msebenzi lowo omkhulu wokuphakamisa umuntu ukuthi asebenze umsebenzi wakhe umsebenzi mina ngingawubeka ngoba umsebenzi ocishe ube yisigubhu.
uyabona isigubhu mkhulu izindlela ngizinhlobo ngenhlobo engikhona ukuthi ngizenze uyabona ngiyazenza isigubhu ngimphakamise umuntu ngalolu hlobo lakhe and kuyamela ukuthi lo msebenzi lowo mangimenzela wona yena uqala umsama wakhe awubheke njengoba ngithe ngihlola mina awubheke ukuthi umsama wakhe ukanjani azwe kumina ngizokhona ukuthi ngimlungisele yonke into ukumlungisela yonke into ngimlungisela ngokuthi ngimgcishe umuthi ozowufika ugutshule uclean yonke into lapha kuyena ngaphakathi ezabe imdaka then ngibese ngikwazi ukuthi ngilungise nedlozi lakhe eliphila lapha kuyena uyabona once ngaceda ngedlozi eliphila lapha kuyena ngibese ngimnikeza lento ukwenza isiqiniseko sokuthi lesigubhu ngimnikeza sona sizofika siphakame sisebenze lapha kuyena uyabona ekhaya ngoba isigubhu njengoba sile indlela ngendlela njena esakhwe ngakhona kumele umuntu uqinisekise ukuthi lento izofika imphathe kanjani lapha ekhaya lento umnikeza yona yebo umbuzo ngaba khona ukuthi njengoba ungahluli yebo igubhu sine believe ukuthi zithi ifakiwe amakhamba athile kodwa nazo ziyimimoya wena njengomuntu ongenawo umoya wokuhlola unawo yini umoya wokucommunicate nezigubhu zakho ukuze umuntu ufike semsebenzeni yebo mkhulu mina ngiyacommunicate nezigubhu zami ngendlela engizikhanda ngayo uyabona ngoba umuntu makeza kuwena akezi ngoba kunyanzelekile ukuthi makabe ufika ngokwamoya ugedla into kokuvela indala iphatha izigubhu uyabona yayingahloli isigubhu mara isigubhu sakho sizwa wena ukuthi sisebenza kanjani manje mina mase ngibhizi ke ngisebenza ngengane ngisebenza ngawe nami idlozi lami apha kumina liyangitshela noma ngingahloli noma ngathini but liyangitshela ukuthi lo msebenzi uyaqhubeka lo msebenzi awungaqhubeki uyabona njalo and kumele icace leyo ukuthi mina ngokusemsebenzi wami angisebenzi ngoba ngijahe ukuthi umuntu makabe ubeka imali la etafuleni ni into engiyiphakamisayo mina ngiphakamisa ukuthi umuntu makasebenze ngibone amandla wami kuyena ukuthi afike amenzelani then abese ibuya kumina afike sezona yebo Ngiyazwakala kahle emkhulu sinodokotela uFola sihleli naye khona la kwi-Aheko TV into emnandi ke uyayikhulumela yena futhi uyakwazi ukuthi echaze into ekutheni ukuthi lokhu mina angikwenzi angazi ukuthi udokotela uyafisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kifike lento yenhlolo kuwena egazini asazi kodwa ke uma ugedla usukubekile ekutheni ukuthi wena usebenzisa amakhambi wenza u1 no2 no3 empandeni eziningi abanye bayazimba bayimbele bona abanye bayambelwa wena wenze njani ngoba ukulela laseQapa lodumo ngoba phela impande eziningi zilandwa la eNatali uyabona ke lapho mkhulu njengakade ngishilo ekuqaleni ukuthi impande zami labo ngidaba khona ngidabuka eMount Freya yebo mina ngiyagoduka ngiyomba imithi ekhaya ngiyakhona ukuthi ngizimbele ngoba ngikhule ngiyimba vele ekhaya imithi ngiyayimba imithi engakho kulamhlaba wethu iwona ke engiqala ngihambe ngiyokhangela kwindawo ngendawo ngoba asigcini ngokuthi sizokhangela eNatali uyakhona ukuthi uyoshonela impompo ube udinga umuthi waselimpompo uyabona ngiyakhona ukuthi ngihambe ngiyoshona endaweni yasemampondweni ngiyofumana umuthi wasemampondweni uyabona so umuntu uthola kwindawo ngendawo ngoba asigcini lapho siphuma ngaphandle kumazwe ngaphandle basitholela imithi esidingayo abantu abakudingayo bakuthola kanjani uke wayisho kakhulukazi ilocation ngolimi labelungu indawo ohlala kuyona ngicela uphinde ucacise ekutheni ukuthi abantu abafisa ukuza kuwe bakufica phi bawukuthola kuziphi insuku usebenza kanjani kuziphi insuku ze umuntu ecacele masushiya nemininingwane mina ngise-Capetown ngokusebenzela mkhulu kwindawo yaseDanone under Milantini kwistrato sako 28 9 Sunderland Street ngo 28 lapha then mangisekhaya ngiyasebenza nasekhaya ngiseMount Freya kwaBhaca ngoba akumelanga ukuthi ucabanga ukuthi uzothi umsebenzi wami mangiseKapa emakhaya abantu bakhona banosizakala bayasizakala nakhona ngoba mangifikile ngiyasebenza lapha ngikwisigodi sasemanqelweni eMount Freya once wathi isigodi saseMount Freya imoto ezibheka khona ziyakhona ikubeka ekhaya kusistopini sisecane kwendlela ekhaya lapho ngizalwa khona inamba yami engitholakala kuyo ucingweni 066 160 3107 uyiphinde baba 066 160 3107 enkundleni zokuxhumana bakhona ukuthi abantu bekuthole
enkundleni zokuxhumana kanjani Facebook uFacebook ngiyatholakala ipage lami nje umuguglisha ungena lapha kuFacebook uthi Dr Fola uzongithola kangaba nginalo negroup apho ngifundisa khona abantu ngomuthi. Kunjalo umbuke lapha ekhaya na kanjani sibonga kakhulu ukuhlala nodokotela uDr Fola insizwa yalapha kaBhaca koMonfrere mase isebenzela futhi khona lapha na endaweni yase eCapetown ngoba ibichaza sibonga kakhulu ekutheni ukuthi ube ingcenye yokubukela uhlelo olumnandi elikwazi ukuphilisa wena njengomuntu ngoba phela egcineni siyayidinga impilo ukuthi iqhubeke kakhulukazi kubantu okuyibona abasilandelayo nawe yenza kube lula vele usubscribe uthi Aheko TV uyobe usithola na kanjani ngumfuna inhliziyo emashumshumi ake ngithi khumu na kanjani nangelinye ilanga sazoqhubeka sikhulume nabelaphi bendabuko.